Республика Рашыне спорттысне пилік енлі кережесі не адаландарашын. Бірремі шамырду Шубашкарды шомал атлетика манежінче ертірі. Кувыл сынавлы турнир бүлже. Ана шене спорт тезебе палаштарас тада ытларах темлі хуйрас тіллев бергелене. Бірремі шамырдыва школа әжезем тада кадетсем хучынжеш. Пилік енлі кережесіне чубасы, пыжалдан делбересі, лажаба мырдасы, фехтавани тада ижесі грет. Спортсмензем малданах лазер ран деген дисциплинировый вишриш. Кунда Ховард чупны тада лазерлы пистолетран телбени пілдерішлі. Пилік енлі кережесі рашере шитме жылғалла пушланзығайным. Чываш енжін вара көшшенелік аплабулинди республикара куспорда адаландармалы майзем шиделіклі. Шак шене федерация берен пәлдер ебінде житшіміш шул вежінже худа гірзігары пайынхи гуна берен спортсменізім сағарақ бұлзамда, но тіллезем берен пиде пызык, мәжіндезен шак спорт енізімне адаландарма берен спорт сооруженізім пур. Министр Самахбе чупса тада ишсе мұртма Шубашкардан жақмар район зенжеде физкультуру комплексы зембур. Шене Шубашкарда вара лажа спорден школе ешлет. Малалы тіллезем берен премш тілевіл спорт школара берен шак отделение ужасы. Пайынхи мұрду, ол чынақта берен республика жын пиде паллы. Амырду мәжіндезен пірреміш құдыр теретпір. Шубашкар школ адезен валле. Малашне бер шак амырду зене үтерайын зенже дертерме балардапыр. Республика шайынжи пірреміш пілдерішлі турнира Шубашкар ғылын уявенже ергелеме балардашы. Ончен пилік енлі кережесіне шамырысыне ябыштармада бізіне қадірленмеде вұғыт пор. Чывашин Владимир Тимофеев, Наталья Егорова, Никита Углев.